He hapu o Te Arawa e pukuriri ana I ngā tūkinotanga ki tō rātou papakāinga hou nā e tahina kia whakamahi waka tuki mahi I tēnei wiki. Tekau mātoru ngā kāinga hou I rotorua he mea hanga mā ngā whānau a ngā tiu e nuku kōpako he Te Arawa te whiwhi utu katoa I tū kino hia. He nui ngā rawa I whānako hia. Kaya here wini waikato ngā whakamārama. The fence over there, the gate that you see there, they ran straight through it, ran right over it. He kāinga mā te hunga pō kai kaha nui, he manoko nui kei raro e putu ana. It's tragic, and it's tragic because there are hundreds of our whānau, including many who are living in motels right now in emergency housing, who need these whare. This window, we believe, is where they came through. I te pō o te mane, I uru tomo hia te tari o ua nuku kōpako, I rotorua, he rawa I tā haitea, he rorohiko, he tapu aro turuki manu, he taraka, he wakahoki, he oi kāre ngā tūkinotanga, I mutu ki reira. After that initial shock, I went outside and the houses that we are building for our papakāinga were also broken into. If you add the dishwasher and the stove that was also taken out of the houses and other stuff, yeah, you're reaching up to that 100 kA. When I got to work that morning, we noticed some ovens sitting out on the decks, shower units that haven't been installed, all scattered all over the ground, broken windows and damages to the buildings. Ka hau te rongo mō ngā tūkinotanga, a te hunga nana kia ki runga pai pāpaho pāpori, a ka nui te riri o te iwi, he nui hoki te tautoko, e putana ki ngā kai ārehi, I ngā mahi whakatū I te papakāinga, ara kia tāna rāua ko Jacob Nepia. We worked so hard, from March to get this all done, to get our iwi in here, and our people housed and home, that it was just a great disappointment. We were all looking forward to the opening and make it a fun day for the entire hapu and all of our tamariki, but my understanding is that that will be delayed by at least a couple of months. Ko te whakamahi waka tuki, hei tāhai rawa, kei te nui te whakamahia I tāmaki makaurau, waikato hoki I ngā marama kua hori. He maha hoki ngā taiohi, kua tū ki mua I te kōti, I runga I ngā whakapai whai pānga, ki ēnei tūhara. Ko te pauri rawa, ko tētahi kaupapa a te iwi, kua raru nei. For iwi doing similar things to us, building whare for their whānau and their whenua. A lot of the whenua tends to be rural and it doesn't have eyes and ears on it because we've never faced anything like this. So it's for them to be more alert. That was in there. I te rā nei, I puta tētahi tangata ki mua I te aroaro o te kōti I rotorua, I runga I ngā whakapai whai pānga ki te maihara nei. He roni waikato, Te Ao Mārama.